Sedaj pa bi z veseljem pozdravila naše goste, ki so nam prišli povedati malo več o svojih lastnih izkušnjah, kako uporabljajo konopljo, zakaj jo uporabljajo in kakšni so učinki. Predstavljam vam Juanitoja Lukšetića iz Hrvaške, gospo Irino Marković iz Srbije in Johana in Charlotte Hansen iz Švedske. Bi mogoče kar Irina tebe prosila, da nam poveš, kakšna je tvoja zgodba? Moja zloba je multipla skleroza, ako sam dobro razumela, bolest. Da. Moja priča. Ja sam to saznala 1994. godine, ali ne pod imenom multipla skleroza, što je svakom od vas poznato, nego pod imenom encefalomijelitis, kada sam videla duple slike i kada sam imala u oku kao neki čmičak. Posle 6 meseci to je prešlo na noge. Moje noge su bile potpuno drvene, jednostavno nemate noge. Oni su meni dali kortikosteroide, to se malo smirilo, ali još uvijek ostala je neka slabost. Onda sam ja sticajem okolnosti promenila način ishrane, ne znajući da će to da povoljno utiče na tok bolesti. Međutim, kad sam se porodila 2001. godine, u 3. mesecu, dok sam dojila dete, jedno jutro sam se probudila i opet nisam imala noge. To je pareza, utrnuće, imate potpuno drvene noge, s tim što je ovoga puta bilo gore, jer nisam imala koordinaciju nikakvu. Ravnoteža je potpuno bila u lošem stanju. Trebalo je da idem odmah na terapiju, što je podrazumevalo da prestanem da dojim dete. I ja nisam to mogla. I ja sam pitala šta će meni da se desi ako ja prestanem, ako ja uzmem kortikosteroide, to jest ne uzmem kortikosteroide, šta će biti? Da li ću umreti ako ne uzmem? Oni su rekli nećeš umreti, ali mi ne možemo da kažemo kolika će da budu oštećenja, koliki će biti invalid posle toga. Jer organizam sam može da se regeneriše do izvesne mere, posle toga više ne. I ja sam odustala od terapije, odbila sam terapiju, što je bilo stvarno rizičan potez. Onda mi je brat dao, kad sam već 10 meseci, 9 dojila dete, dao mi je jedan joint marihuane. I posle već tog prvog jointa, ta koordinacija, znači ja sam mogla, pošto mi je malo i ruka i cela ova strana, ja sam mogla da uzmem čašu sa stola, da je ne promašim. Znači, mogla sam da uzmem šta god i mogla sam da hodam stabilnije, ravnije. Jedno 3 nedelje sam ja svaki dan to pušila. Ta pareza, utrnuće je postepeno nestajalo dok nije izašlo kroz palac na nozi. Za jedno 3 do 4 nedelje pušenja marihuane. I ja sam otišla tamo i rekla sam, a to sam saznala preko interneta, jer vi niste tada mogli, niko vam nije mogao reći da to pomaže. Ja sam to videla u Kanadi, negde na internetu, pošto tamo ima puno bolih od multiple skleroze i onda sam shvatila da je to zaista prava stvar i meni je pomoglo. Ja ne znam zašto se to ljudima ne daje u bolnici, nego ih truju tim kortikosteroidima. Posle su me naterali da uzmem kortikosteroide, jer kao bolje je ne uzeti nego ne uzeti, međutim, mene su bubrezi i jetra, su me strašno boleli od tih kortikosteroida. I evo do danas, od tada do danas, ja sam povremeno pušila i nastavila da to pušim, ali to treba da se oralno uzima, nismo znali za ulje, niko nije znao da postoji hemp oil, to niko nije znao. Ali i ovo je pomoglo, znači u tim manjim procentima je pomoglo da ja nemam napad multiple skleroze, jer svaki napad donosi sve veći stepen invaliditeta i doktori se krste i čude kako to da ja nemam napad već, evo, skoro koliko je prošlo, 14 godina. Eto, to je toliko. Hvala, Irina. Sedaj bom prosila še Johana in Charlotte Hansen, da povesta svojo zgodbo.
Božo pa bo toliko dober, da nam bo prevajal. Hello. My name is Johan. I'm 67 years old and I live in Stockholm, Sweden. This is my story. 4 years ago, I went to the doctor after having been dizzy for a long time. I had poor balance, could not speak, could not word, could not hold fork and knife in my hands. I had difficulties in speaking the words, stay inside my head, and I was coughing. That was the start of a long struggle. Jaz bi samo ponovil Johanove besede, in sicer Johan je star 67 let, prihaja iz Štokholma, Švedska. In sicer pred 3 oziroma 4 leti je šel k zdravniku, ker se je počutil dizzy, vrtoglavo že nekaj časa. Imel je probleme z ravnotežjem, ni mogel držati vilice in noža v rokah. Ni mogel niti, oziroma zelo težko je govoril. Besede so mu ostale znotraj glave, ves čas je kašljal in to je bil prav začetek boja z njegovo boleznijo. Prevzela bo pa njegova žena Charlotte. I thought my husband had a stroke, a small stroke, or borreliosis, or possibly neuroborreliosis. But after 3 years of investigations, he was diagnosed in February this year with PSP. PSP is one of 4 atypical Parkinson diseases that have nothing to do with Parkinson. Se pravi, Johan mu je diagnosticirana progressive subnuclear palsy, se pravi progresivna, ena od 4 oblik Parkinsonove bolezni, za katero ni zdravila. Yeah, and one problem is that, of course, it's good that only 4 people of 100,000 get that diagnosis, but it also means that it is not very well known. Doctors don't know it, health workers don't know it. Se pravi, samo 4 povprečju od 100,000 zbolijo za to boleznijo, in ker je tako redka, jo zdravstvo pravzaprav niti ne pozna dobro. The signals from the brain to the body will stop working. So eventually you cannot blink your eye, move your hands, you cannot swallow, and many PSP or MSA patients die in their own saliva or when they get food in the air. Se pravi, eden od simptomov te bolezni je tudi, da ne morejo požirati zaradi prekinitve signalov, ko ne morejo več, ko nima mišice pravega signala in tako ne more požirati, ne more jesti. Aha, se pravi, kašljanje pa predvsem od tega, ker mu zaleti vsak grižljaj, ker ne more koordinacijo. My husband started falling, and eventually he could not stay alone at home in a house we have, so he had to come closer into town where I stayed during the week, and we had to get wheelchair. Se pravi, Johan je začel padati, stvar je šla tako daleč, da ni bil več sposoben samostojnega življenja. Zaradi tega ste se morala preseliti in tudi nabaviti invalidski voziček. Socially, he, with
through himself. When we were eating, he could not eat with fork and knife, and he would cough the food up, and it was not very nice at the table. Se pravi, zaradi tega pomanjkanja tega držaja za požiranje, je pri mizi vedno, ko so sedeli, konverzacija itak ni bil sposoben, ampak je vse izbljuval oziroma izkašljal in to je bilo zelo neprijetno na skupni večer. I saw a program, I was searching the internet 24 hours a day, 7 days a week. And then I found a program from CNN called Weed, and I thought, this looks good, this looks right. I knew about the journalist Sanjay Gupta, I trusted him, and I started investigating more about medical marijuana. Se pravi, v to, da bi pomagala, se je angažirala vse dni v tednu oziroma ves prosti čas in ker je CNN začel z oddajo o konoplji, ki jo vodi oziroma korespondent je dr. Sanjay Gupta, je našla tam prve informacije, za katere je rekla, da je to tisto to pravo. I didn't know anything about marijuana or hash or anything like that. I was searching the internet, I was searching Facebook. Through Facebook, I got into contact with Bozidar, and he has helped me understand a lot of how it works. Se pravi, it's not there. Zatem je skušala dobiti kontakte in ker je društvo NEI spomladi prirejalo tele seminarije, našla kontakt preko društva in nas je pol tudi kontaktirala. Okay, so we started therapy, we call it herbal therapy, and here are the changes. Se pravi, takrat sva začela z tako imenovano rastlinsko terapijo in sedaj bo predstavila rezultate. After 3 days, my husband no longer had pain in his back. Se pravi, po 3 dneh je izginila bolečina v hrbtu. After a week, he started to walk, and after 2 weeks, he could walk longer distances. Se pravi, po enem tednu je sprehodil ponovno in po 2 tednih je začel, je lahko prehodil tudi daljše razdalje. He can now walk 2-3 kilometers. It takes time, but he can do it, and it's a great victory. Se pravi, zdaj lahko prehodi 2 do 3 kilometre, sicer počasi, okorno, vendar hodi in to je velika zmaga. He sleeps better. He wakes up once per night maybe. He used to wake up 3-4 times, and he used to have an uneasy sleep. Se pravi, zdaj tudi boljše spi, zbuja se največ enkrat na noč, prej se je zbujal večkrat in tudi spanec je bistveno boljši. He's therefore no longer so tired during the day, and he has the strength to work on his condition with the physiotherapist and speech therapist because he's awake during the day. Se pravi, zdaj lahko ponovno začne z fizioterapijo, ker je se pravi prisoten čez dan in rezultati so več kot očitni. He no longer has the urological problems that he had 3 months ago, where he needed to go pee-pee and had problems with that. No problem anymore. Se pravi, nima problema več z mokrenjem, z urološkimi problemi ali karkoli drugega. He is again a more social person who can participate in dinner conversation, he hears, he listens, you are having fun, you are laughing, you are discussing. You did not do that 3 months ago. Se pravi, ponovno je del družbe, ponovno se smeje, ponovno lahko konverzira se z drugimi ljudmi, kar pred 3 meseci ni bilo za zamisliti. Johan coughs much less. He still coughs, but not that much. He can go through a meal without coughing. It's a miracle.
Se pravi, kašlja bistveno manj, kašlja sicer še, vendar se celo zgodi, da lahko obrok poje brez kašljanja. This means that Johann is less ashamed. He wants to be with other people now. For a while, he could not be with other people, but now he can be with other people and be social again. To pomeni, da ga je mogoče sram ni prava beseda, ampak da je lahko ponovno med ljudmi, da lahko med ljudmi ponovno funkcionira in da, ker drugače veste, da nastane. Not everything has changed. Johann is still dizzy. He still has a poor balance. He is not using a cane, but if he did not have a poor balance, then he could do much more, but we're working on it. Se pravi, seveda niso vsi simptomi odišli in Johanovo stanje ni še čisto, ampak malo ima še probleme z ravnotežjem, na čem pa pač delamo. He still has problems clenching his fist and problems holding fork and knife, but we bought bigger fork and knife, so no problem. Še vedno ima probleme stisniti pest in uporabljati nož in vilico, ampak smo mu zato kupili večji nož in večjo vilico. And about the side effects, I will let Johann explain. O stranskih učinkih bo povedal Johann. Side effects are none. Stranskih učinkov ni. The only side effect is that I'm getting medicament is a problem. Edini stranski učinek je dobiti zdravilo. I don't get high, I don't get headache or any other side effect. I take beer, a glass of wine, and if I want to, no problem. Se pravi, mislim, da ste vsi razumeli, se pravi, nobenih stranskih učinkov, spije si tudi pivo, kozarec vina in s tem nima nobenih problemov. We don't smoke, we never had a joint, we never had we never been positive to drugs. And I have at 67 years of age, I'm forced to illegally start growing weed to have a decent life. That must change. Pa Charlotte bi imela komentar na Sativex. We have a friend that also Bozino knows, who tried to get Sativex, and that person is in a far worse state than Johann. When he gets the real thing, he can talk, he can move, he can do things. When he doesn't get it, he is not communicable. So in order to travel, they requested Sativex, but it did not do the same as the natural medicament did. It was not at all good enough for him. Se pravi, če ponovim, prijateljica, katere mož ima podobno oziroma isto bolezen iz Švedske, je zaradi potovanja si naročila oziroma nabavila Sativex na Švedskem z isto boleznijo in ob dozaciji, ki so jih predpisali, ni pomagal skoraj nič. Jaz bi samo še, če lahko prej Juanito omenil, aromaterapija. Vsak, ki kupuje travo, jo najprej poduha. Zato, ker terpeni so prav tako pomembni pri zdravljenju in lažjenju simptomov bolezni kot kanabinoidi. Nažalost, danes govorimo samo o CBD-ju, THC-ju, CB1, mogoče THCA. Premalo pa vemo o drugih kanabinoidih in o sinergiji kanabinoidov in terpenov. Res je, da ni kliničnih študij, in kliničnih študij ni zato, ker se niso izvajali.